Иргун булдар хизепле телеграфисем. Чевашцин Палла композиторы, тада драматургия Саважи Федор Павлович Ранрамба шервадыр чулшиттірі. Унын булдарулы хибе күнжулешін денті пленрех қалзыбама паян бир хамыр студия, тебір мұқтавлы ендешіміре. Филология ослыхен докторне, литература тіптевжіне, Юрий Артемьев профессора ихраларымыр. Юрий Михайлович, Иргун булдар. Иргун булдар, хизепле телеграфисем. Юрий Михайлович, керек мілі пулдарулығын вұрттынлығы темдезесінде ажалықра. Ажалықран хидінзе дұғат керек мілі шинда. Шаумбада ұйтса білес келет, езір тіптевші бұлнымай, мінле келешіра жүралса үсіне берін Федор Павлович Павлов. Балақ күмба келешмелі көжі ұшпа. Шауындан берін ажалық, шанда берін тымарзем. Әмірден ламран лама күшса берін азат езен аслашызем, шандан шедіне. Баллахынде Федор Павлов берге калас бұлзасын, хайын биографиин жеде бұл шырат вадам хрещен шемейін жендет. Совет саманын жеден умбек каланыне педех мәлегаламалла үрламан да бұл, тезі шуқлабеп. Шабақта болына кәртсе ғуна. Ашы он шамбек педешчен, жергелі хутла бәліне жен болна, ашы. Ну, болына чымбір школьне каяс шуғышне бол ырлать нау. Ырлать. Чымбір школьне вренме гайчен бітхавыл шабақта вырында пәлі елет. Аллахынды хазинялінже пар класслы земство училище болна везен. Ондан бірінзі дұғат. Сербір өйнінде Вижі жол, падыр елінже. Вижі жол вренет. Ондан варавыл икасыне. Шубышыны онда шавялдан, шамдан, вот шавшкула онда вренет выл. Бінде тоғыр жар шитшімі шулчен онда вренет. Вот шағындан де онда чиделіклі тон елет выл. Шавна онлан заилмелдік, вренюре пуласлық пулныне онлан зилет выл. Оңғышын var aşı begala şabықса, sana aşына türе hırlayт. Өвілім дейт, sana деп чармастып дейт, анжақта дейт, пулышма ұқшаден кейінжен, еп түрек қалап дейт, пулдарай мастып дейт болгалайт. Ну, телее, онда ол чымбір школьне вара каять, он жоқне выл шул, пинде доғыр жар шитчымы шул енді бұлайт выл. Как раз Константин Иванов сәне, шубышын ізіне, Кларзаяны, пылға вақытшын ізін бұл шул гене, Пиде кыткас бол, полгавлы шул, революция шуленде. Чемберде вренне жухне взене Гларзаяны жаклавет. Иван Яковлевич Яковлеван чемберде школе вна лицейде пірінде вырна шау пирін. Шауындан бірінегензіне клазыбех Кларзайраш полгава худшаны жын. Ку шау пужылық болна. Вот шау пужылығынде ол она экзамене тытараша хадерлению классный чуремезрех илет Иван Яковлевич. Ол пулдарулыхне кадарнать. Паллагенде чурек той зайлет. Курнать вечиннан чурек. Ол пулдарулла послатан лажа болны ол. Талнаштар забығас келет. Пенде дағыр жер шитчіміш шул. Авыл берін педер хузангай шуралына шул. Тада ундюхне шеш пілмеші сагыр жылда болны. Сагыр жылда. Ша вғытра вол вумбилікри ача чымбіре дұқсагаят. Пәлі илме. Варавыл пырза берет унда, Кларзаяны Перушкин Пылхавичет ваша десене, Пулдарулла десене, Константин Иванова аплавыл курман болса дұғаде? Тюрех? Тюрехінде пырзасын, варені жөлі пұшланзасын. Константин Васильевич слак пужын пұшқыртыран килет. Бұл Яковлев патнешірузым, яны шынерен варенме пұшлас тезе. Бұл варенме прағашын бұлман, балағынлан заилненде, варенме зіршул хубынашки ғашыннан. Шамбада бұл кизі жидет бұл, августра келет бұл. Константин Васильевич, варене жөлі пұшланзасын, візем кышт кайарақ па шубышынны де келет. Вот вара візем, а шубышынны бе візем піренчізем, Федор Павлов, ләжін дей касын жен, ку падыр елін жен. Шамбек візем 5 сентябрьдех візем паллажашы. Шамбек. Федор Павлов панды паллажашы. Шубушинны кундан булзасында, авыл вренне шкулдах вренне булзасында, малдан бізем курнышман паламан булса дуға Шук пілмен булмалла. Он берге пілместіп. Ширный шука. Шука. Ну, куынде был пире пызык пілдерішлі болны. Шавзем
пірле тіл болса, шивықланны, кайран візем жын, уйрымақ Федор Павлов шыненде бол. Лешсем иха візем уже чылай біренне візем. Пинде тұғыр бешіміш жылдан шитшіміш. Твады жол візем. Малдан қадірлейні құласын жегі жолынан піріміш классыра біренне візем. Шамбада візем пиде нумай пілінен жаз. Шырна візем уже хазен соввезіне шырма бұшланы. Вот, поэзия бешлейна. Федор Павлов он турдым болны шавзем батне баллах. Візем бе ол шивықланас. Візем жын теле, он жын бол теле болны шав. Тел болу, шивықланны візем бе. Візен видимы кайран, візем батне турдынать вол. Вот, Федор Павлов. Кайран вара візем шак шитшіміш шылдан бұшлыза, вара пәрбір имбе худшынза, калажузем, телбулузем бізем, сократикалла калажузем дебе бізіне, Сокрадын небек, авалхи грек небек, пиде узыллы болны пәрбірін жын. Ойрымақ Федор Павлов шыненде, паллағынде піріміш клазак езеген ажа жын бұл калыма жүк пызык, шау полны пілдерішлі. Тада аслы булара бурнасы, паллахинде шав хыневрлі вышлых турдым пілеу бәтіне андылны. Бұн бір мүшіл теңгіна вренне онда шаплавет, анжақта. Чун абачы болны, чун оскомал абачы бол, терс себе вренне үшке қавыл. Едем иха шығыр бачышмар, паллахинде бол, чын малдан тен ұтларақ керлі. Шуқшылаған жын вренне бол, темренде баға, паллах. Вот шамба он телее біренжен. Шак шул илесі вренме. Шитчіміз шулда. Тада пужылықта болны, ажазынекілар заян онда, тулдармалла болны, комплектламалла болны. Шабандигу. Шапла, шиделіклі таран. Вот, кондицияны шидерзем. Ашы бұлышса бірайман. Епен ұштан ұқша денге шидернеға пызықулара бұрынма? Кананде тюрех был малданах, изесінех, ана земство. Едерне уезін земстве, хайыш ұжыбе стипендиат, леш кош, свои кошный марвел волны, если шамбекмен бор, а она земство тюленя. Свои кошные шутник редшив, кеместе болюнда. Свои кошные хозяин жужебе времени был малавзем. Кона земство вренце гларать. Коллег он телее волна. Поехать ваш Федор Павлов ятне штан блетьха. Пирен шубашкарды музыка училище он я тебе запенить, тогда ваш почал академии драмы театрынде. Тахшандан бахынде репертуарда унан ялда ятла он без вечерна спектакль бырать. Шавындан тепренилсен пелет ахали кураган, ахали булаган дейбір. Анжақта унан пілдеріші, пулдаролығы, шавдаранчен анлышкиға. Есертіп чевші бұлнымай, унан хош енне ытларақ, вайларақ тезе палыртына болыттыр. Еумбек бешмеде жүге. Чынақта куыйду ол мана хамада шуқшылаттарать. Чилайрам байып, вот Федор Павлов пулдарулық нетіпше, малдан палашнық үшін кайран тарынрақ, тепчев же бұнымай уже, шаларақ кірзе бұнымай, ытларақ шуқшылаттарать. Чынақта, ана нигамба танлаштармада ювар, хамыр шибы жулықра, культурра. Изесін камынынде Константин Иванов таанлы болны, шаунбегех. Шамбегех, ну, музыка ранде умбегех паларман, саруйнерзі болны. Вот, художник. Вот, взем парбек. Шамба взем парнебери. Легаламала взем туслығы бол туры бюрнебек. Взем шивықланны. Шалдан, шүлден келеген манжут паша бол. Туйза еліне взем парбарин турыбаны, шау туры чуптуны. Вот шау паллы зіне азырғаны шамгезем жинже парбаринне. Мен жіндезесін. Ол пиде сайра болады. Федор Павлов перге калас бұлзасын, тілін мелі аңлақ бол. Бұл халязыркалар музыкыра жешмар калабар. Да, калабар, хай музыкинже, пур вырында да бол, хай не тупны жанда бол. Дирижер калабар бол. Онда бол юраш, опера, малданки Иван Сусанин рах бол юрлать, Иван Сусанин партине, чем бір школін жаваренне жүхне. Журлать онда. Ондан был сырмек убыс калать онда. Ыты хадер зембе, музыка хадер зембе калать был. Читрин мели шава. Вол хрещен аджи. Вумбиликчен ялда шережебе пюрнизене хыдарза. Хиденескер үсен шав үзімренде сырмек убыстыца калама бұшлать. Ыты инструмент земде. Кутілін мелевичха. Музыкшын оның шуралылы бұлмала. Шабла волынде
Вол енчен коллегінде сайратель булаган. Парат ведь туры паныдык панына. Памаллы бех херген мезар. Вот музыка рапырре, ондан литератур. Хамыр литературына илес пузарсын, ширулыға. Вот шав революции умен, вон ултымы шулдах был. Ширма вышла драмине, ялда драмына. Ондан ана кайран был революция хышын ширза педерет. Вот шавда сизынет, революция чень, тенжене милле курни, милле хаклахсем. Унжен пельдершле булни. Кайран чав улжын узем совет саманинче, идеология улжынать, культура пахалыгызем, эстетика пахалыгызем, взем урхла пельдерш туянаще. Шавзем улжын узем сизинеше. Драмыра калабыр, жалда драмыра. Телензе каймала ведь. Вот. Ундан был дирижердером каларым, ундан журналист, общество эщене волновал. Культура ищения, врендю ищения был начал Шубашкар Хамран, даже министерство шайынже инструктор булать. Врендю эжен пайынже был инструктор был зашлет. Вудар маш учениях шлет был. Вот. Унзар юрист был мировой судья булать малдан. Ондан кайран на халық суддине суйлазалардащым. Вара с утра комедия. Вундохармыш шул, шавла с утра комедия вали материал, ундан тубать вол телензегай мала пуян материал, унда шижеде, унда сингерлихеде бурунда, унда тогда вол шав эстетика категории зене пиде тарна керзе, анланна везене вол пулдарулы кезинже телензегай мала тарнлах паузы гурма пельня. Вол таландынде калех вол тебурхут калап туру бана талант вол. Ялда пьесына вол вунултымышылда жерме болзасын пирен Чуваш театры кружок шайынден үседухнынде хузанда вунза кырмышылда чаплавит. Епин чи малданхи театр іштене демеде буладина? Ергелеген деме булад? Вол зембитха театр, музыка театры не илес болзасын, опера театры. Вол унын пушламыжа вол чымбыр школинжех, взем лардася, уже премыш, вон вишемыш шулгалы бар. Ша у Иван Сусанина. Ну драма театр не илес позасын, кашткая рах паллаганде. Онда взем ша выгдрах Максимов Кошкинский пидешивых пон. Вол тевр, вол корифейнде вол пирен, ша театр анигслег, драма театр не нигслегеня. А вот ша театр вали Федор Павлов драма. Вол коллег, вол теленмелле хамар Чуваш шибыжулыгынже пирен умбек драма пулман, унчен. Коллег вол нигеслет. Драматургиве парать материал барат театра Максим Кошкинскине. Этизене. Хальхи спектакле Валерий Яковлев лартны чаплавит. Курсадыран аймастын. Шапла. Менле азамла вой, турдым войы бурында. Ебынан мастын. Анжақта вжихерисер пахма булача в спектакле. А вот был мен ренгилет. Был паллахынде хамрын халық самахлыген фольклор шайынжен тевір шитшіклензе, тенже литературин, тенже драматургиен пуянлахне, вот ожа илзе, шау пиде пәлзе узы гурза пуянладать был, шау межегине, драму межегине дергелет, композицине. Был нишанда пулман умбеке верен. Шау теленмеле пуян эрудиции не булавал, вот теленмеле драма ширзагурать. Шав ялда драма был хамран шибы жулых чиккинжен тухса, тенже литературин пуянлығы бе узугурать. Вот ондан нумгай шавя балазем, калыбыр Лермонтовай онда курадып, маскарад. Он берге бір ширзах тагайман булмалы, ебытлашы азыргаман, хальтанлаштар забулап та, он чен асра юлны бе маскаратран, те бұрғыт тұқсад оқырым. Теленмеле, интригызем, Арбенинын калыбыр, кевешлігі калыбыр, Нина калыбыр онда пирін елук, параллельзем бұрасы. Міндері шауна бұл капла пуклакын жес, класс крежевне жес, палыртмас был, перенже пуян, да те біренже чоғын шук. Психология, философия таранышне, пирен умбек креген, пулман. Бұл вақытра? Пулман ғалағынде, конечно. Бұл тәліндер зейрат.
Мілле тұтса бұрайт бол. Штапан да бол ансат мен мар бол. Штапан бол пықсасын пуянынды, пуянлығы бе бол чабламынды бач, ирдехет хан жоқ. Шабығыдырақ бол, шау елук бакалашын жоқне, хане тұткаланы жоқне. Уйрымақ шамбек пиде еврларудырра конфликт херзежитне дапқырда. Хане урық енізен беп алырдат бол. Бол шау мілле болзасында елуға бол хаймай шавырать, юлашкинжен. Андел, улдауба болдар, паллах пызык улдауба. Анжақта унра темле шау тенже Шекспирон, шау драма, шау трагедии осталығы ундан вренни. Лермонтовын маскарадин жен чылай вренни. Үтті драматургсын жен вренни пиді сізінет. Бұл шауна бұла тәленмелі шая шықленет бұл. Пала хой был психолог пулмазан, пурныша тепчемесен, азырғама білмесен, шынын жүнінде мін бұлса ертене, оның ошақ кынасынарсен бұлса дұқны болетшеш, піргенлі сынарсен, ку усал сынар, ку ыры сынар. Анжа хончунақта тірлігенлі пуян жүнлі шаумбан девіл шер жыл ерцегаре, бәйгегунда шау пьеса режиссерзіне шуқшылаттарать, курагансыне илердет спектаклі. Шаплар, күндевіл драма бергежі шелес пулзасында. Аллах ебір шынерен шау тарымлық бәтіне таврынас пулзасын, тәленмелі анлық, таврагурыме, чуны шау барлық әнді Федор Павловын. Нигам батанлаштар мама жоқ. Амінрен, коллег, бұл хамырын шибы жылық пуянлық ебе, халық пұштарнын. Она уже илет бол падимбех. Анжақ унба шырлақ мазыр, кебір темизе удым малаллағая тәнже литературин, эстетикин шидіне өземшіне таянза. Вот шау мана тәліндерет. Вот темизе түслікше жезі барам. Пақырға. Чуваш музыки бірге Федор Павлов чен қалыбыр, революция чен, кам гына жирман тәнжере. Венгер зем, фин зем онда қалыбыр, вырыс зем, үті халық зем. Шавзене пір қалыбыр, пір худажа дейбір, пуштарас қалыбыр, візене пропагандалас, шамбек анлын пропагандалас шуғыш негам пушнере пұрзагымен Федор Павловчин. Шавна бұл чембір школінже варенне жүхнех Китай қалыбыр музыки бе интересленме бұшлады. Чембір школінжех бұл қалыбыр онда шитчіміш бомбармеш олзенже варенне бол. Тывады жол варенет. Вот шав бұқытыра. Ондан қайран совет саманынже шав Чувашсен музыки бірге шырны пуяндыға, темише шыр кінеге статьязым, шавзене пуштарза был кларать. Библиография. Да, библиография давать. Библиография спрашник выдавать, да. Миллетарны жа кірзігайны был. Ондан тебір ябала. Вот эстетика рать, галбар Гегель эстетикинже, прекрасная деген категория бар. Хитре дейді нау, хитре дейді чувашла, хитре. Мен бол илем, хитре деп бір чувашсыме бар. Бол чапри, нигесри принцип бол. Шав хитре бол искусство ба литературы нигезінже. Онда мораль мар, оспарза врентни мар. Шав хитре, илем, хайдаллен, чапри пілдерішре бол. Шав илеме кадар табамазыр, художник, пызық художник пулаймас, писатель де, кәвінер де, тада тіземде. Тавда бұш сире паян пирімбада келсе, пирін құраған сене, Шагымбек Тепплен, Федор Павлович Павлов, композиторын, тада Ширавшын, күншулі, пулдарулықын, уйрымлығы земшінжен, каласа банышын. Хавра тавда бұш сире, ұрлықсы ұлық бұрнеле. Хизепле телеграфисем, Шагымбай бір хамырыңғыларыма вишлет бір, тепреділ бұл için. Тепреділ бұл için. Сыл бұлыр.